Povedala, česa si se lotila, kaj je ta dvosmeren proces migracij, s katerim si se v bistvu ti ukvarjala skozi fotografijo? Ja, dober večer vsem, prvo to, pozdravljeni. Pri meni je tako malo bolj specifično, da sem si vzela družinsko zgodbo, tako na en način. Mene kot osebo, ki je prišla v Slovenijo, in od mojega moža, mami, ki je šla iz Slovenije. Smo obe prišle zaradi združitve familije, družine, in tako, temu smo se posvetili, smo, kako bi rekla, sledile svoje moške, tako. Oksana, boš povedala še ti, kaj si pa ti. Skratka, Oksana je zbrala drug medij, je zbrala akvarele. Ja, окей. Добрый вечер. За мен было занимиво повязать две державы по две религии, по две различные женские. Ампак было зело занимиво, како бы их повязала, на какшен начин я бы их повязала. Я на едном портрету съм дала Наруто, кот взорец египетски, придаю в словенски. На другом съм дала кот на озадие Мошея, а потом Блейский храм. أورثني أبي اخضرارا في عيوني وحكايات نحتت قوسا في أعلى الظهر وأغاني تحيله منتصبا وعن أمي ورثت أوتارا قوية في اليدين ورهبة الزيتون. I inherited from my father greenness in my eyes and tails that carved an arc in the upper back, and songs that straightens up. And from my mother I inherited strong tendons in my hands and olive's awe and honey's ecstasy. أنا هنا لست هناك وملوحة البحر هنا ليست كملوحة البحر هناك والورد هناك يقنن عطره والعطر هنا بحر. لي أحباء هناك لي أحباء هنا. أمي هناك تسقي شتلات الحبق. أنا هنا نسيت قلبي. من أنا؟